Pemirsa Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Kabupaten Tabanan, Mastikayang, Arangyani, Kewentenan Gas LPG 3 kg Sane Kepanggih, Reng Sawatara Wawidangan, Reng Bali, nenten memargi Reng Tabanan Tepangan Mangkin. Tios punika nenten wenten panincapan arga gas LPG 3 kg saking pengecer. Kepala Disperindak Tabanan Nimade Murjani mau sangkantos mangken ring Tabanan durung kepanggih laporan indik arangnya nih kewentenan gas LPG 3 kg sekadis sane memargi ring Sotaro wawidangan lianan. Krama wiadin konsumen kantun side nagingin pembuat ipun sekadi katanya nih. Antuk molehan gas ma pengarga normal inggih punika kalih likur tali ring tingkat pengecer. Anutin data rauh mangkin wilangan agen LPG sane wenten ring Kabupaten Tapwenten lulas usaha baik ketandane taler durung nerimo laporan indik kewentenan arangnya gas LPG 3 kg ring Tabanan. Asapun taler koordinator agen LPG wilangan Tabanan Gusti Ngurah Siwa Genta taler ngewadarang kahanan sekadi nucap rauh mangkin kewentenan miwah pasokan gas LPG 3 kg ring Tabanan kantun aman. Duaning asapuniko pindah ke daerah penyangga dan pasar mewah Badung sane kantun ngarepin pikobet arangnya gas LPG 3 kg. Paketandane taler memperkanti sarang Disperindak Tabanan antuk mi dabdabin pet prade pikobet inucap ngelimbak ring Tabanan. Inggih punika melarapan ngelaksanayan operasi pasar gas LPG 3 kg yening wenten kekirangan pasokan gas. Manik Bisnis Bali.